Bolnice širom Irana su preplavljene mrtvima i ranjenima. Medicinsko osoblje koje je kontaktiralo BBC opisuje scene koje liče na ratnu zonu. Mladi ljudi sa pogocima u glavu, srce i oči, tela složena jedno preko drugog jer mrtvačnice više nemaju kapacitet. Jedna medicinska sestra iz Teherana kaže da nisu stigli ni da rade reanimaciju. Ljudi su umirali čim bi stigli na nosila, rekla je. U gradu Rašt, prema bolničkim izvorima, 70 tela je dopremljeno u jednoj noći, a porodicama je navodno tražen novac kako bi im tela bila predata za sahranu. Lekari potvrđuju da su korišćeni i bojevi metci i sačma, često ciljano ka očima, metoda zastrašivanja poznata iz ranijih protesta. Situacija je dodatno otežana zbog gotovo potpunog gašenja interneta, što onemogućava proveru informacija i kontakt sa spoljnim svetom. Protesti su počeli zbog ekonomskog kolapsa, ali su brzo prerasli u otvorene pozive na kraj vlasti Ali Khamenei. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će ubijanje demonstranata imati posljedice, dok vlasti u Teheranu optužuju SAD i Izrael za podsticanje nemira. Uprkos brutalnoj represiji, protesti se šire u više od 100 gradova. Lekari upozoravaju, broj žrtava je daleko veći nego što se javno priznaje. Iran se nalazi na ivici između straha, besa i tačke bez povratka.